Rainbow Mizo Channela kan lo lom le thau chawa voin hi November ni som pathum ania thirtu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau Pakistan le India in garbo ruak athalo chun jom zela rampani khopui ber han capital veve Delhi le Islamabad ta bompo ka wanga tur tu anom veve lain anin garbo ruak thalawin zolama pan chomek zela hetiang kara hian kumtam tak kal to chunga Pakistana thlengai lo military lampanga thilin thlak thengle in sik soina lian tham tak mai ha thlenga heti meklai hian India po military lampang in rolna lian tham tak mai ha thleng chomek bok ane India le Pakistana thilin mungle thil thleng mek abang hian Middle East chanchin tharlam po tlemin kanhan kalsan deuh khrata tuna po hian Pakistana thunein sang tak nei tu thar aron langtran mek bok ane amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane ole nimin lama kan ron report tong khan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Islamabad khopuya mi som pani thina thlen tu thi chil bompo ka khan nataka India demin in nam noina ane ni tin haron puni kha Pakistan Prime Minister puna hi thudik lawani tia India External Affairs Ministry thupuang tuin a chanlet nuwa India chuan thomanai juiwak lawa Delhi Redford Bulloka karbompo ka po khan official in India chuan Pakistan hian inrolna nayani ti puanjarna hanla nei lo hane masen hu chuina report lailok timaila preliminary intelligence antia heta hian Indian hu chui tu da chuan Pakistan sarkar nena in kung kaina nei firfiak pol Jaishe Mohammed ten inrolna hanaya anmani tangin hebei puithak na hi ron kalani ti anpuang bok ane mase New Delhi chuan India mi puithan khat ten lungoi lo na neitran mek ma sela Pakistan in inrolna nayani tiro hichu official in hanlapuang lo chunjom zela poi khoina le he poi khoina in nam noi mimalte anin kung kaidan te India chuan apuang jar chawa hei bak hi firfiak poltanena in jomna chungchang po New Delhi chuan official in tunthleng point puan jarna hanla nei lowa India media lian ho te point nu chui tu ten an soi chin bak hi engma chanchin hriat hanla nei lo bok ane heti rol hian in donatan India hi hain buat semi ti zona omeka achan chu military lampanga chet velna le in buat saina lian tham tak mai hauma chu India chuan operation akhan prahar tin hamingan bua ane khoi muna po hian in donalam hoin kanin tin tu teu chu hani deu bermaya India External Affairs Ministry in anlo soilo kangai in Pakistan Army Chief Asim Munir po nina sang tak pek ani ta thut maya hemitan hian Pakistan dan pui constitution hial po ti danglam ani ta bok ane engpo ni se India hi ramdang te ti boi masatu ani ngai lawa Pakistan nena kanin karbo ruak chungchanga po Pakistan thilti dana zirin India military te an chain han chalo chawania chuwangin Pakistan sipai ho tulal pakhatin chanpo poi mole sangjo ka chalna tura Pakistan dan pui constitution hial mai an siam thra hi kan thlir masadon ani Pakistana tal hiar tak mai Hasim Munir hi PAKNT Chief of Army Staff of Pakistan Army ni na hi kumsang ni somni pani November thla khan pe kania hei hi chu Pakistana thiltlen dan thin pangai tak alania India le ramdang te point ngai thatlo na hanla nei lemlo hani masema hi achak tiala Associated Press le Pakistan media don ten report an pek dan chuan Pakistan Army lampanga thunei tu le officer lian te athun huaya ada ngal deuh veka ti chuan politician Pakistan ramhroi tu te chu adu huna pai thlathai din muna ading ta ne hanti Al Jazeera analyst ten an soidan chuan hun railo te chung Pakistan le India kumina hanin deuh chung khan India Operation Sindurawang khan Pakistan Army base mun ranga chiatna lian tak ka thlenga khathil thlen chan kha Pakistan in kul firfiak poltelaka India chuan Operation Sindur kalpuya mase Pakistan sarkar mun mate India chuan dairaka beina hala nei lawa mase Army Chief Asim Munir hian Pakistan ramchunga India chet na chu angai mowangin Pakistan Defence Ministry tranga order po ommialoin Army Chief Asim Munir hian India military te munma tarketa chanle na peturin sipai ta thu pea ti chon chu Pakistan le India in karbo ruak tial zual tu anita ne hanti
an soijal dan chuan army chief Asim Munir hi Pakistan military base mun ranga India kuttuara chiatna antona khan mopur tu nia mase sarkar khroitu te adu huna paitha thai din huna hadin to wangin Pakistan sarkar khroitu te chuan chiatna antoa mopur tu chu khreman hekin choimoina sang tak an hlan ta jokani chu choimoina chu athunaina ti pun sakna le athunaina huam chin ti jau sakna rang sang joka hlan na hanita field marshal rank pe kanita ne hanti India operation Sindur atopa indona ti to panin huloka khan Pakistan Army Chief hi Field Marshal rank anpeni ti kanron report toa indona Pakistan sipai te acha thatpuye mawangin he choi moina rank sangjo khi hlanani tin Pakistan sarkar khreitu te chuan an pungjar ane khati lai khan Pakistan Army rank kalpui dan panga yanga Asim Munir hi Field Marshal title pe kemo kantimaya mase chu aloni lo top mai Pakistan history a tum khat chau Field Marshal rank hi siamalania chu kumsang khajakua somngale pakua dai to khan ania Pakistan Field Marshal ni na chalma saber tu chu General Muhammad Ayub Khan ane maseng tinge heni na title hi hachal thaiti chu zonom zuita ania chanam saber chu hetila hian Pakistan in Prime Minister an nei lo ane Pakistan history tlem te kanchuila thrat dona achan chu tuna thil thlen mek dan hi hriat thiam ol samjok nan ane kumsang khachakua somngale pariat October tha khan Pakistan President Iskandar Mirza chuan constitution chu ahli pani ti apuanga rampuma martial law apuanga sarkar dinglai chu anthunaina zongjong thria sak ania tichon khati hunlai khan Pakistan Army Commander in Chief chu General Ayub Khan ania Chief of Martial Law Administrator tan ruat ani zui bok ane mase Pakistan President Iskandar Mirza ngaidanangotin thil hakal talawa atoizong in Sela President Iskandar Mirza an sarkar thriata martial law apon thavek hun reipo alakal ma kumsang khajakua somnga pariat October nisom ni pasaria Pakistan President nina chalmek tu Iskandar Mirza chu President anina trangin General Ayub Khan hian apai thata ane tichon Pakistan Army Commander in Chief Ayub Khan hi amalema Pakistan President a ain puangzuita tichon sarkar thria ani towa heti hunlai hian Prime Minister po Pakistan hian an nei tolowa tichon President chu sarkar khroi tulu ber anita chu thunai na chu mangtangkain Pakistan Army Commander in Chief Ayub Khan hian Field Marshal ni na chu kumsang khajakua somngale pakua March tha amalema ain peleta ane hengjong kanhan soina chan chu Pakistan Army Chief Asim Munir hi Field Marshal ni na pe kanitoa chuwang chuan Pakistan sarkar laka thunaina sang tak anei to ti na hane mase mi hring te hian kan thlen china du tok chin kan nei lo fo thrina chu midang te ta na har sana thlen tu ani fo thrin bok Pakistan Field Marshal le Army Chief ni na nei mek tu Asim Munir po hian chu din mun chu du tok lawin thunaina sang jok chan tumin mala chunjom ta zela political expert le analyst ten an soidan chuan Pakistan sarkar dinglai hian omzia anei to lo anti Pakistan ramkhroi tu te pai thalawin engwangin nge anmani kuta nina sangjo ka chanjal ti hi zona ngala political expert ten an soidan chuan Asim Munir hian tonhriat tam tak ka nei to chutiang bakin Pakistan hian tonhriat alonga to boka kumsang khajakua somnga pakua Field Marshal General Ayub Khan an President paitha amalema President ni na ain belai khan Pakistan chu military ku anga ngai ania khovel ramdang ten ankom serpha ane tichon khamin nuwa Pakistan sarkar khroitu te paithain sipailal Musharraf fan rorel na hanai chung khan Pakistan chu khovel ramchang kang ten ankom serjinga atelzui le tabok ane heng an lo ton hriat to tang hian Asim Munir chuan khatiang din muna in din tir kha adulawa Pakistan politician le ramkhroitu te phena Pakistan ramchunga rorel na zongjonga thunai tu berni na chel chu athil du anita ne ante tichon kan soita kang khan kumin meitha khan Field Marshal ni na chu ain hlantir ta phot maya atoizonga soi chuan Pakistan ground troops te timaila leilam sipai zongjong army ta chunga thunai na pumhlum nei tu anita ane tichon Field Marshal General Ayub Khan nuwa Asim Munir hi Pakistan Army ya Field Marshal rank pek masak ber hanile taboka Pakistan media thren khat chuan he rank hi sarkar khroi tu ten an pek nilowin ama le ama in peng tlukane hanti
ti chuan field marshal rank hi Pakistan military a thunei na sang tak nei na hani to rualin Pakistan Navy te Air Force te thunei na sang jok nei tu an lawma ma se chung jong jong chunga thunei tu berni chu athil tu mani zui ta zela Nimin Khan Pakistan rural na insang ber parliament chuan an dan pui en nonin Pakistan constitution en non na constitution amendment an neya heta hian an constitution siam thain constitutional amendment hi nikhat thil thua pomzui halvek ania chu dan pui siam thatna chuan a target ber chu field marshal Asim Munir chu thunei na sang jok le huam jaw jok pek na tur anita Sarkar kal diglo tur veng thai tu ber Pakistan Supreme Court thunei na po ti to pani zui tabok ane India media ta chuan Pakistan politics sa in thak kheng lian tak mai hetianga om mek lai hian US chuan athopani ti hriat takin ngoi a chu ni hanti dan pui siam thana hnuaya hian Army Chief Asim Munir chu Chief of Defence Forces satana ruat anita om ziabera chuan leilam sipai Army te tuipui lama chachi Navy te Air Force te drone unit zongjong tele military zongjong chunga hotulu ber danang taka direct formal command antia aduang anga Pakistan force zongjong telaka direct order pethaitu din munahlankaya ni tin Reuters chuan an report bok techon nimina vek Khan Asim Munir hi heni na thar chel tur hian laklu zui ani hala Chief of Defence Forces si anisatlia anirngot lawa dan pui hnuaya apei chung chu heni na hi hachal zui thaidona hei baka hian Pakistan constitution siam thatna hian Asim Munir hian ama jongjong le tunhnu zela po thilti sual alo nei poin dan hnuaya ven himna legal immunity chu adam chunga tan Pakistan dan pui chuan apetabok ane The Indian Express chuan kumtam takkal to chunga Pakistan constitution diklo taka siam thatna lian berani hanti tichuan Pakistan parliament timaila senate tin anpom hnuwa Pakistan Law Minister Azam Nazir Tarar chuan Pakistan Force zongjong engchi po chunga rural tu le thunei tu berni na chel turin Chief of Defence Forces satan alalut zuita ane Pakistan Prime Minister Lui Imran Khan party Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI hanti ta chuan hetianga dan pui siam thathi handu lawani ti anpuanga an hotulu ber Imran Khan chu tanina tangme kania Imran Khan chuan hei hi apom lawani ti chiang takin apong zui boka Pakistan Parliament a member tam tak lanai ma sela henglo me karta hian Asim Munir du dan do dal zonga vote pek an ngam lo ti achianga vote zanhi somthum palin an thopa pali chawin ado dal zong in vote an pebok ane Economic Times le The Indian Express ten an zirchian na han report dan chuan Asim Munir hi India homm2 ania mase Pakistan rural na zongjonga thunei tu berni na hachel tong kluk ania thunei na sang tak tak mai pathum Army Chief ni nate Field Marshal ni nate Chief of Defence Forces ni nate chu hachel kopvek dona Pakistan Supreme Court chu thria nga lani boka chumiom zia chu Pakistan hian democracy ramangin lain chalma sela dictator rural hnuaya aom to ti na hania hei mai hi anla du toklawa dan pui siam thana hnuaya hian tun thla November thla chung hian Pakistan Force leilam sipai te Navy te Air Force te chunga thunei na sang tak nei tu Joint Chief of Staff Committee chu ti to pani don bok ane report zeldan chuan an sipai zongjong te chunga thunei na pakhat ma nei lo ram throi tu ni chu engram throi tu mai an du arinam lawa Pakistan ram throi tu te hi norluyan ni hanti tichon Pakistan a ni na tharle thunei na sang tak pek na turatana Pakistan dan puyan non na 27th amendment hi Pakistan Prime Minister Lui Imran Khan chuan a party chuan an do dalani ti apong non lea mi puita rural na democracy chu pai bo anita amhing chawin Pakistan chu democracy hanita ni hati Pakistan media down in report an pekdan chuan mipuite an lungoi lawa norhoi hot an tiama mase tun thleng hi chuan chung dodal na chu lantir na halom lawa achan chu parliament chuan vantlang khriata sarkar dodal na thu chu azongjong a khap vekani hanti India media krang ten an report dan chuan Pakistan a hian sakhodang tetan mun a chep tial dona abik takin Pakistan a hinduom tetan ahim tolawani hantia heibaka hian Pakistan hian India laka ama zong ai khan adurum don ti achiang bokane hanti tichon India tana hapoi mo taber jok chu heng anin sik soina zongjong ai hian Pakistan sipai zongjong chunga thunai na sang berle thunai na pum hlum nei tu thar
Asim Munir hi India ne na in thian thatna du ani lawa India chiat vek na du tu le Pakistan sarkar loading to zongjong ten India laka an malak dan chu chaktok lo le natok lawa ngai tu ani wangin India tan inral rin ngai ani hanti Masa hetianga Pakistan sarkar chunga thilin lumlat lian tak omek hi India chuan kutkuang koin halauthir mai bik lawa Operation Akhan Prahar anti chu tran anita Jalsaimar Rajasthan atangin he operation hi tranania Indian Army Southern Command General Officer Commanding in Chief Lieutenant General Diras Satchuan Operation Akhan Prahar hi exercise tin kansoi me ulawa modern warfare anti tunlain dona man thai chi ral thuam hlom berber te lek chua ania India military te thilti thaina power ropui ber chu so ania tichuanin dona hmuna lut ngal thai tura bot sai ani bokani hati hei baka hian India chuan sipai thabik le danglam bik abik taka aruam man kona korle Rudrak brigade te din tharani ti apuang boka tichuan operation Akhan Prahar hi heng sipai pol thar panhi te hi in dona tan anin peile peilo en fiana hani ngal bokani hati The Economic Times chuan Operation Akhan Prahar hi sipai te in do nun chan jirna military exercise sang chuan alangna in dona munam han chi India technology thar berber le asang berber te en chin ania chungjinga chuan drone te counter drone system le India missile lom berber te fighter jet lom berber te le in dona man chi ral thuam dang chitin reng nen anin chopa Defense Ministry chuan Operation Akhan Prahar hi engchan nge kalpuyani don ti anpuang lawa mase hunrai tak hei hi kalpuyani dona engti khuna po in dona machon thai turin sipai te in dona hmuna chamai thai tura in ral ringin hunrai tak chung hetiang hian anom tir dona ni ante Indian Army Southern Command Hroitulu Ber Lieutenant General Diras Sathian asai chunjom dan chuan Konar Korle Rudrak Brigade te hi India Force satan laklu anitua India ral thuam engchi po anmang thaivek dona infantry te armored te mechanized infantry le air defense artillery operation te drone operation te engkim mai hang khoi thaivek ani hati tichon Pakistan ral khel khopa CM2 Tri-Service Exercise Trisul Chungchang Kha Kanron Report Toa Khai Exercise Sa Tel Zongjong Indian Navy Te Ground Force Le Indian Air Force Zongjong Te Po Operation Akhan Prahara Hian Antelveka Next Generation Battlefield Technology Te Manani Antibok ANI in Voinchan Hudar Khatvela Report and Pekdan Chuan India Sipai Te Chet Veldan Hi Turu Takania Boman Thaka Artillery Trangin Boman Kapchuk Boka Jaisalmer Muna Hian Bompokri Shet Tur Om Deuranga Defense Ministry Le New Delhi Trangin Pakistan Minglam Rik Na Lom Lo Masela India Military Te In Buat Saina Zongzongero Hichu In Dona Lo Theng Mai Turangin Anlanga Sipai Te In Dona Machon Turin Anin Pei Zia Po Alang Chiang Le Bokani Anti